bebembezi okoze research abantu abindi kwenda kwebembera kwara abaro clip emwe bagiplaying njirebe iyo kandi kanobero mwembezi wawe so amuteza program n'abaturikize cyutingwera kugenda umuntu because umuntu takakora byona yes amuteza program n'abaturikize ninjira ngo ibo muteza wakaruru niwe ineroro nani ngamba abakwena kwesimba konka niwe onecho gukora uyu umurimo gukurikiza ukatureba amisho ukamukurikiza ukatureba amisho ukamayotogo n'umwebembezi wanje iraka byambarara iraka bya wini ryanyuma byazagaruka muri parliament yihanga hako wini ryanyuma byabaru yo akagamba ningenda mucondoza isho nigenda nakariya amashomero yo kinagamba cyo cishubo cyo twabiha omuruti bakatombekero kanyina ya amaju gabashomesa madrasa amuza kakoba bakatombekero kanyina ya amaju gabashomesa kurara namataza bagitekaho nahandi kanyina nibwo omushomesa kurara umukanyina izindi zirukiro mu government ejo kikakorwa umbwire bwa wini byanyuma kurugagenda nangwa nabitekereza akagezaho nabusime Michael baydo nabusime Michael na wakagezaho busime Michael go kureba na tambuze ibintu byempora kunkaize perform hako nora gakora sioneki ya bakagikora umbwire bwe nibindi kongani nyenda koreka ngo othurikize twena otureba amisho ojiro tu iraka ryanje ryazagar ko parliament yihanga kandi twena thurikize utakahoritsa bright kubona umukunda no tu iwe nkomutezo wakaruru oreke kujuma abesi imbere abo turi kugira omuntu akija utiyonje wa bright utiwe genda utojo musiru no I don't encourage that one nabeshinjiriza be civil be polite hurikizo muntu ebyaragambe ko utakubyikiriza mureka gambe agende umubuze buzo kora bigarukemo agende kongoreke kumujuma oreke kumuharahaza ekindi muri kushabe sente umuntu bwa memba parliament no kora ebyo tari kubata kwekorera iwe nko muntu kandi nawe memba parliament takubikoreza sente ze iwe nabigambirira okura nabashobora umurore ya representation mbeno wareba memba parliament wena hona mwe ayimukure mu Uganda ari sente ati mutore mbagane 13 mutore mbagane 10 omanye ngo memba parliament tori mubuzi rwaro omanye memba parliament torumbuza umuhanda torumbuza rutinda konka bright na nyenda ngo ahanshongejo tugira kanda kutwareba nubu abamemba ba parliament abamwe hata bakamanya ngo nokuteka yakasente na numutezi wakaruru wo munogambaho kanosha najati bishuwe memba ba parliament abo kuba tugireberera trend abishe nanka bright akanyamba cyo yabaro mbe na wasijire shirinjira 10 ndinywe mobo bwa obuhanzire no akakushobora kashika nazar tiva nkaja ntombwire bwa wini abashomesa bitu bakarumukanyina tinachigamba abebembeza bacuru aha kana kuja ntombwire bwa tusime Michael kamukuzi division yona bakagitera chorus tinachigamba so mureke kubera abebembeza hari abebembeza bakora oba nuwe kibina canje oba tuwine kibina canje nikende umuntu yaryo umukozi ugama mazima ngo umuntu n'umukiraki no mukozi habo kuba abakozi bo baro konkara nabakweto mu rujungu nani performance nabo baro nani performance nabo baturo bariho abantu bataro gukora mwene no murimo gwawe okuticencu okari atoko umuntu yaza yo nabaza kubyama umu ministry abyambemo paka bakoze rutino rwa gatete nabaza kubyama mpaka bakoze rutino bakarwangamo kora rebe ngo ninchikoro umpaka buru kora mutingu chikoro takamba nitwenda karuru ko buhereza hati washa basirinjira 10 sirinje 12 sirinje 15 o manyo busasi bukwa school fees ningenda kuda go parliament ndeta kiteka teko mutesa program cyo kugira ngo omundembo namwe abe mu UPE omundembo UPE kero term kashi batazi te ya government temitwara 5 ninga shatu
nyamitwe obora temitwara mu network nyine research niwe nakugira ngo nyowe ndyo mwebembezi ukoze research urira manyorebe ukoze research abantu abindi kwenda kwebembera igoro nogira ngo akona kazira nakasente akabazire beterire twakungira nakubuza ejo cyo wagamba katamazima niundi cha person wa management wishomera ntakugamba izina ya government ni cha babwitero konka omuziro kwemereza umukono omurukiko akajya sente tingu zivasa no manyabishime byo kumujuma mu rukiko uragiremo umwana na muto mwishomereri umwana ko takuribasa reka tukishira abana umwana mutware mwishomero yo kubasa hato mushija akayazarigwa ari ibiri turamwe kanavuga boda boda owabo kanumukane ari ibiri hati ishomereri hi kaninya mitwe wora primary school no musirika ngo rutwaro amutwaro mu ishomero edyari kubasa riha inaga wari no mugira ngo mwana weye aruge kushoma lekera so ezeshonga nyenda kugambire abatezi bakarunu bazireba no mukashito muri gwanje maya it's also my responsibility as their leader okubashomesa umurimo gwa member parliament no murimo gwabo ngabatezi bakaruru na expectation izi ebite bashemeye kureba mu member parliament eba kumuteka teka kuhekora nibiha member parliament utari kuteka teka kushoma ko mwana wawe especially umwana wo munako no manyeki kunsasa umwana wo mugiga kanye nyamwana wanyu mutazefurine nada kutaha n'icyo bari bakumureba no movement wari no manya abana bayi bakushomera umwana womwe nakasho nayi bayona bandi nisho miliyoni just abana banasa miliyoni yes it's a true story I pay 1 million nikibaza ngomwana waze free ningo wanje naza kumara no shomeseza kampani nishobeza parenting Uganda nindigamba kandi ngokushomeseza no kandi obwe ndikubetwarirayo nimba twarayo mbihayo ushashara miliyoni hatukojya ngo babakira wanje ningene bararo kabiri miliyoni 2 nasare hadi kibaji maza chances ngo mwana waze free ngo kwa miliyoni ngone cweka ni wara amare P7 akiye yina K5 ni wara amare PO akazikora kazima because nabari ngo mushomero ry'amani zantari za miliyoni 8 ni wara azayo akazikora kazima because nabari ngo mushomero ry'amani zantari za miliyoni 8 ni wara azayo university akashomera busha bari abantu bakugira ngo bakora je kandi government yona ningo mwebembezi ningo bwebembezi bushemeye kuba ni burebwa ni burwani rumuntu wanze hatse furini ainekanyinisha tukampare zindi kumanya Zefrini ari nawe mbekakanye no mucaro niba mumanyagwe ezeshonga nakuze because the reason I'm using his first of all tinyesimbire nawe kandi ni munywano wanje kandi nazine kujativa because nagamba muntu ko nani ngamba kandi unyesimbire no kamba mutano warwamirama wanojote watabakitima yes konkogu ni mumanya tayisimbire nikibaje mahisa nguwe government tesheme tekumushime kwata kumufomu nunga government sheme kufaneva amuntu ogwe utari kubaza school fees ya primary umwana government sheme kufaneva amuntu utari kubaza mizigo kunywa umuntu utari kubaza mizigo kunywa bright wagamba hanshongeje yenyene eyebyo bwegese echo kubanza cyabyo niwo mwana wawe no mushashure sente zuru kwata muri miliyoni konko muno addressing eshongezo mwana uryo kwa hanso nako otine parties kanosha muniwe class yawe neza kubera hari kashinyowe bright reka nakugira ndikendera nako nonkozire research habanta bindi kwenda kwebembera namanye bizibe bikubashasha niyenda kubira nyonka kururu mu kijungu ndarebera umuntu nararo mu kadeya maho kana maworaji omutujungu around about aho therefore embera ngagikuramo ninjimanya ninyenda abantu abinasigire kuriya waraka member parliament ari kutebembere tabuni obane yakabari obane yarkunje atakaza aho mu parliament ngo yagambe kigambo rehabilitation center yabana ba street kids abana bingi barujira street kids baba abantu bo mugasho umwame bright rekeshongezo tubene zo twatandikira aho immediate territoire bwo no problem
ntuza kwiciriza oyongere kwegesa ningashi okubangura okushomesa abatezi bakaruru bamanye n'ikintu ki ico umuntu ashobora kuba nazo parliament omwebembezi wabo ebyashemereye kuba nabakora nawe byashemereye kuba nakora ntuza kuzaho kace omukahumuro konka kuturagaruke tuja kwegitwaho omwami Zephyrin Muhangi kokuna nabagambire tukutandika program naija kuba natwegitaho konka tugende nshoronzya munonga enshonga turebe campaigns hakubura yo ubwire buce birabura na mukaga byonka tukabasa kubantu tera karuru turebe campaigns zirumuzi tambura muri ngoki abashija baba kwija kubasha bamwe karuru ebiba kubagambira nibyo bizo byarebe murumu nibyo bizo bya communities kandi imwe mu expecting kugira ngo akabemba bagambira kikonkana ni wakutera karuru ukabire no terja muntu kikonka ibyo kwirinda byo byemerire bitandere yasari tugusa twakoze ukacho mukahumuro tugaruka Orwamukaga oru ntuza kuba twine engineer Byarugaba Ruben naija kuba natushobora aha mugashogo gukora embarira wanoza kombeka then twamara college budget ikiri kumanyisa ngo naza kwepima yashanga yine miliyoni 50 enjo yari kwenda kombeka nemaraho miliyoni 100 nabasa kubarekiremu nyobo habuzo bundi kubasa kumuhereza yaba yino muhanda gwari kubasa gukoramu akazaze zo sente za yine zikabanza zayika miliyoni 10 akabona kombeka ecyo buhabuzi nibwo ndi kumuhereza akuba kombeka kizime nacyo kakirebaho kikamera muna nebinyasi abo kujanga sente zuwabo yine ikiroto cyawe neki kizamara basa kwabura ngo bogizireki orekire ronde sente akuba kizimbe cyawe ndiza kumaroki miliyoni 10 yeto yine miliyoni zingahe 50 ya mwene urebeka ngo program eji tiyakufera Orwamukaga oru shahemwe somwebeza Orwamukaga Norano tashi kanejeshi mana shemerwa kureba kuka chikama chanda kuota kukura kanogu muri yakishikato nochimaisa asuta kuchumanisa bwaje kuka shikanku buze kutine bwoba ubwoba bwaje wana shiwo totina ngo mushiranye nabasa kushangaha konka nyombwe ni kama chanda nyono oshobera hata ndiyo muntu mukuru yuko mbutumwa bw'abashubuzi omurebi witwa TVS Murungi program nakadara kandi omushuganisa ndi Elias tukusaturumu antugenda tutera to omushonga zitari zimwe na zimwe kukira munongo mu campaigns zabesimbira ubwire bwasigara yoce ukuna nakugambire turi ondoro 26 akandi kubasa kubantu zo mu karuru akabanyishengera karura kaba president kandi nabwe tukaronda bebembeza abandi kuka turi umunsi tera touch campaign zeze nizitambura umuringo ki
ningashi ebya besimbere barugamba nibyo abantu barkwakira konkana n'ikindi ibyo kwerinda byo byemerere bitaho tukozo break nakugira ngo tuja kwegitwaho umwami Zephyrin kandi abasakura natugita ko ari mu studio tuza kumwakira ninza kumuheda cika 5 ukubasa kubana yakira abantu tugambe na ubundi cyatuma yacererwa mu kace ubundi oshanga ibintu batabonire ine bright enshogaze yagambiro nazo tuza konjera Zephyrin nakwakira webare mnonga umutekanisa program yanu wanje Elias kandi webare no kutebekanisa program eji nyikereza nsime management ya TV West kandi na Vision Group yona abo kumafiriza umugishogo kureba ngo twashobora abanya-Uganda ekiro ecyabireho naye kikuza kubaho kutekateka nk'abantu abo kucondoza ningasi abo kurebuza umushonga stars muna zumwe umutekanisa program ntakirwa hidakikeze irakigisha tumwande y'urwigi kandi ikiriza ahabo burungi obwa program kandi na no singi da freedom yizire so natakabasa kureba natarabanza program abo kubana turira ha urufurwa twiriho kansara witu mwana witu kandi kada flagbera mwami ntemi musika okokwe omuri shuku sema so nkuturire suware sana agezo kuzukwata kongeda kikisha nzuzazarengaho ngo n'umutekanisa program daki isayo ni amara narebe ibisubi byambugambwa ibisubi byambugambwa suware ukumusije wabura konga kandi mwendo ebya bright yo mwendo bright yajango numanya shamuna na cyo mbe mwina kumanya sabo kuba cyane kiyatera nakumanya namanya investments zawe namanya na program zo kubora umunane zo kuboyerekera gukora bright emwe natebeza cyo atnoreba isi economy na n'abanya-Uganda abanyambara state south kandi bagumiza mu Uganda berusuba mbagumiza mbakureba bakutera mutoki mbakwima mbaga kwendegeza ngo umuntu kaza kubazweshera mutekaza program bright byagamba I can accept partly ebimwe byagamba namaziba byamashimero naki konke bimwe bikwatira na personal life yanje emwe yabiya yana castigatinga kandi kitakwikiza bana mwe ntwarga na inbox ngero yawanje nahisa kuba na musavinga ibintu byagamba because that is a character assassination and kandi umateka tikwikiriza bwa so umukirunje yakugambura ko kandi karanga biza kumukwata no kumukwata ubwine buri kimwe cyo na seti kure cy'amateka amazuma garingu bright akuba bright ahabwa enclave economy yite yambara state na ne ya Uganda yareswe NRM government. Bright is one of the most successful business people, one of the successful entrepreneurs. Owning a street was URSB Bright. So at Gugwan one ureba edukwe emphasizing wa government ya NRM yafuniremu kandi ugasanga naje akanisa amasutu no gareba igiti bakacere bamucutinja no tuzwire ubundi ureba agency ya NRM noza kureba ureba ngabashije abo baterire ruyare and we are trying also to take their path kuri unito twabaje twarebisa umwana wanje you me I don't have it. I mean actually most of the time when I'm speaking here I'm like speaking directly ndwandwa protecting the gains. We are protecting Bright's gains. Umamize free abo kuba dekatugar camera mata eshani ndazi kumanzi tambra turebere campaigns uryo mwumba ntabatendinjire campaigns zaba president kandi na nezabanyishengero nkomenindiga wengo ba member ba parliament campaigns zezo wazijire one zemerire zita abe byo kwerinda hino umuntu wo kujoti batira mukono kanoshangu hati tugizire campaigns mbwene hezo businja apart from a few cases zezikwija mu buntu buce konkana ne cha kabiri few cases abantu abakushaba karuru na nabakashabamu ebigenderwe ebagamba na nabari bakwenda nibyo byorekere kutungura ihanga ngo bari mu muteka program ago namazima campaigns mu zigendo misho both is our presidents
na ba members ba parliament na ba district chairpersons na ba mayor bona muguzamba bona akushire waza kureba umunkore nunji ati ngito yabaye na rem ito tukwa tukora campaign berebi wigwaze team because aro team kwedingwa honorable Dr. Tuheyo James muri nkore kameme naterera utoshi aro team je kurugwa secretary ije team je kandi yindi umunanye de party twabantu emphasizing campaigns ninga some mobilizations ntuje nanka team na ba flag bearers bitu inaho kuza kusanga nusanga twineho mwine mpaka twineho cyate cyubazo twineho ba onanka etara yambara kachebezi twineho ndizo morodi wa state south na no morodo wa state north nanka mugume na nakunu ya umusausi owogu nanka jomo mugabi na nabandi bona tuje nanka team campaign zitu nka NRM so far as is zone z'ubusinge nturugaha tubagambara package because as NRM for us and the ruling party we have one manifesto tino muntu akubarika arafaraga bera wa NRM ayine manifesto ye tikwikirizuga because itutentu dukoresa manifesto ya president witu niyo baginzire bakabaga bakagira ngo tubasa kugenderaho kandi twagenderaho ntuhereza abantu bona umuyanga ryona uburinganiza ebirungi emerumo ubwiga niyo protocol kutukugenda ati mutekana sa program wano ria campaigns neza abantu ba candidates hatinka bright I have followed him inaimbe namusanje ruguzakatozo ari akutera bande bushuba konka nyuti nyine buzubu nacyo kunka ncura gambire itwitwe kutukubantu gambara abantu nababa politicians iwa munatureba umutezi w'akaruru kuba kwereze cyenyanza kiryariwe okuya mwenya mukanaga magufa konka waje kugira ngo gwate cyenyanzo kirije kimwico n'amagufa niyo kumanyebera arige mu bwanyuma so umutekaza hatu ba brate bakusoma magamba ncyugumba bagambire bakuportraying politicians mubegendesereze mugendaro bari yabine manifesto yemwe from top to bottom ugogu aho yakandite we yakusiba nabi abantu nyaburizoba nawe ayine yeye nukuza kwiza bitu flag bearer bakazara babine tubabine have not seen any twida tukabagura they have seen the right hakushera ubu nuwasigire mukana we shara tumweze ka distance kake numuri umutambura mpora ishaye nako munywana wanje nkuzire na kandi katukuzire na waha mushoborire namwe ko mushana everyday ni gamba okutwasa kutebere mensha kandi ukare yamara yaragama na mayateka ajuba ibitaro akakataga fictional baseless opinions hati twaberete mu tukabigita muna nebyitu ebya NRM amunimbarasti we can touch development kandi usange twagikwato nkambarasti mutekana sa program mu campaign instrument funamu ebirebe instrument gendo mission nezo businge baita yana mbere umuzuzi hakwana candidate me am not a candidate wherever we are going there is peace ko kujota abantu bona abeta achaye nanka you inform security is there to protect you inform stakeholders abamwe abarukwataho nawo nyimba basano kumobilizing they can help you to gather people of course nimbani bangu hatu gunati ne ba agents abagura ndabo kumurondera abantu hatu na teratochi yagamba ati nyonye ndakora ki kwita abantu bakora ki abantu biza abagambe byagwenda kubagambira that is the democracy we are talking about kandi kuba kumara kwiza package yo kubahereza niba izi kubesingiraho ukurundo kubara kwakaru yes so campaigns no businge na warya oba bakwatekesha ngoro cyeye nakugira ngo akanda inciting violence na umbantu abako emso I went and researched bakakwata ebyo mabiyeye ya batwara police I went I inquired what is my friend tinkawaza kuboya kana muganda ajuko kunka na kuriza zangu ibintu emso yabe yo kuteka byoma kakuteko na tere byesongora biyeye hajira na inciting violence nka president yakujya na agamba so bamara baje ngo let them investigate bamanye information niba kwereza yamunagambira abantu kati tukozi problems ahead kandi byuma byo bizire babaraki bamugaruza ubwo yubona dira nabyo burizo be moto karonjano ziri najya ni moto nka munana ubwo gwa muna rubura najya ngo bleeding government is here kazo ndezi by the bright remo wabantu bakwata ho bakahaka sente no mugiga konka kwa kwikombateza bakaruru bagira ka sente owarukumo w10 bamaha tugamba side yani language erukoze sibomba tezi bakaruru ne hariho kushaba sente hariho kurangu obundi mwe muri je mununga
ninga abantu nubashabo buhereza konka na language iri abantu bakosa kuronda karuru n'ururimi uruhango munongo rukuru no kureba abantu bashaba icyo bakwenda ati nkijo tukaba turyarare mu rubugashe twatiye umwanya tukamitinga twazashwamba twargiye twazashiba yahansi twargayo twazakibona ayinkuzaruka abantu nareba avize baguma muheza nateka yo mukona ashabe cyakwenda tukinotinga then we report back to our top authorities izo karimba saburuguto kandi amazima bakagira ngo umucishanje ngaye nare tubateka tekeo bateka uruguto rwangaye kuko tankira kibera hakuruguto kunuri nindura bamburizo bazani ndago byama umukibera kwimpaka bamara bikayo abika kayenze batankira kayenze batiri nibari akwatinga uri nabagamba mu yabugambi ebyo kugira ngo atiri ibare yaho waroziyo hakuban ho haya no kusinga yibare umurimba raste nko kusinga yanto guma za machines zikagezo kugezaho kurengura yateka umuhanda byayanga konka this time round in presence of road mayor Kachebeza Jomo Mugabe na nabandi abaye baruho baka I'm talking about my NRM candidates. I don't discuss everyday. Amutata rufaraga bayara tinga na mumureta rubuga rwanje ninga sasuwani ya hado mutekaniza program imi abantu bakagaba ngo itekizo bechi tuino muri kibona tuinekizo bucyo ruguto kurugakibera ahakoranse mutsare mutero kamara makarunji mwikaga kayenze muongere mukore kitindo cyaho wakasada nane cyazo maduka nane cyazo nyakanga umuhanda gwito mugutereze mwamara mutucrossing ruguto oraze chwamba kuraba warozi. It was a very good statement and good opinion yarjurumbantu twaje noting ondizo ya shabamizi kandi answers tukazufunda muri chiko rumbaraze ito abetwine immediately twachitaking up ntabwo n'indu gambera kanso umurundi Kachebezi akagamba ngo has been in pipeline this sanja omwawe ngubibera na mukaga gureda zo nezuba risizi bageze bakapa ziya kushara no hate ziya kushara indu gambera hindu gambera gureda za site ziya kushara zimuzi tereza inguto zitazimona zumwe azira ati twaza kutani ko engumibera na mukaga bamara batukurahira mbashoka ogwakibona hata gotama kuru marungi munywani wanje wawure nagamba rugudu wira cyakwe yofa wagamba nakaka bana kanya ito bane kaganye to bana kanya ite yini yadura nagamba kana yibo of which izoeri muhonare bo mwine mpaka abe na kigabo nacho urutino bakwereza priority bartez hakubantu mangurura access. It is an access point for people abakatete na nankaina nyametanga kanda bokorumo mu town and it is important. So mutekana za program campaigns zimuzigendo misho no buteka tini irabire inahurire ngo bright hato kumuntu ayineko to gumabasa kumukwata bataraye wargaya wagamba abantu byawe ibyo kwenda kubakora yabigamba abantu bacencura. How will the security there at you ngo ize kwatize kuchondozaho ize kubuza abenshi wagambechi people abantu barga bagambe bakwenda and not only him just ningamba ari kugira ngo nuwa president maza banda kudiscussinga abandi abatayo kunga wareba nabandi bona abakandisa besimbe nore bati ngo muri mbaraste nore nuwatigire mwengaru yarabo isimbira mbanta batwije mu opposite line nuri bo ngwatigire mabandi bona barebera umushana bayigarukira katembera bayigarukira uguno ntanguno wameye ukatimba na waro and we respect him, we respect naiza tuzomu karuru itara neza kumwereke nabo so selection obabaho itinto manyango itara Kachebezi ishayona akaruru yakarire habo kwangere ngo nakundwa. Let us speak facts. We give a great why it's due. Kachebezi nakundwa muri embarrassed akaruru mbaza kamongera because he still has vision for the city and as NRM na following a manifesto NRM kandi yana following let him deliver whatever is brought by the NRM. we baroma mi mahanji abwa submission nunji kandi nko kuwagamba nyenda nyachiro mame Bright Zephyrin nani nko kuwagambire koreka ngo campaigns much as harumo I think yo wagamba abantu kuba kwakira ukuba kurisiza points zabo tugire ngo ubo businjo buruho mu campaign zezo kucira mununga umubanyishingiro
nuko karaka kutukuza kureba nuko karaka kuza kuterwa kugira ngo utagaruka mu kumashana abo kuba for example nyowe nindiga ntungamo konko gwiro umwe arimo imyanya y'abantu bakweza bakazanze ibiroga bateye n'ikikopo cy'uruji haza imenyetso munesi yo cyo nakaruru nuko kakuza kuba ndakakuba ko businje tera ko businje karge mu businje tugumize mu ntungu cyo kubanza nyira kwakira Zephurine kandi nibyagamba nayo nabyakira nazana ahurikiza mani koko yo na atari kugambira nyowe nagambira iyo uri kutureba mbe niwe kutamunzani ukareba ibyo agamba uwagamba ibishuba uwagamba akwa nanjye ndakwebemera abantu rero nkazanga tanga ku trading rice nkazanga kugamba ibishuba ubu numva ngo ubwembeze bwanjye bwemerera amusinge nimba ndinkenda hi yabumbatira amahuri gatari gayo omuteza program n'abari kutureba timazima ngo fraga bearers bona ngo bine enteka yo kwebembera abantu kurunje kandi ubu rugamba ngo manifesto ngo fraga bearer wa NRM ashobora kwenda manifesto ya NRM ari kugenderaho echo yes NRM negira a bigger manifesto konko manyengu government ne korum budget haza budget ejo manifesto for example bagamba mizi ngo osanje cyinsa kora mizi haza mizi Uganda abakamwenje nibenda mizi abachenjo nibenda mizi abakabara mado nibenda mizi abampiki nibenda mizi niwe omwemba parliament kinani bagambara through presentation hata uno kuzura misho buri budget because manifesto nemyaka eji konka government programs neza buri mwaka through budgeting process hatiwe omwaka ogu nonangu owawe bakore yuchinka memba parliament oindi flag so nekintu kirunje nkiwe memba parliament niwe nkiwe obeno okora no jote echanga chanje omwanya gwanje niwe bukorera iki nico gore kugambira ngo hati after 40 years nibwe babwine tweheyo na Zephurine bakamugambira ubuhereza ebizibu byabo nikibaza ngo bakabatakabona ngo mwebembezi wo kugambira ebizibu byabo ako no yachegambira ngukubagire shamba babasha bamizi ngukubagire kito naka kibona babasha bamizi kibaza ngo okushaba mizi akababura ogorukudo rwano gamba nyowe rwarire nyine ibintu byanje nibakimana nyine ibintu byanje nindukoze nimbwe konkana boyiro kugira ibintu byanje nana kushobora ntobwe bembezo bwanje bwemerira musinje ngo kuyamba abantu abarukubi abatine buhereza nikibaje mayiza ngo abantu boko bakabura umuntu okugambira ebizibu byabo hatubabwire tuheyo babimugambira nako nakamanyiso akarikoregera ngo bwebembezi oburuho tibubayambire especially kugambe ba parliament kandi namazima ovuga katambura nkabandi monitoringa akatambura kabene tuheyo akayine jomo akatambura akabene kachebezi anyereke chani ayabe bine mwine paka achinyereke oriya no atkangu manya ombakristo twine esha bagira ngo haro obumanyiso bukurebeka obukwane bwo nibumanyisa enema ezitari kurebeka ngo harimo mururu harimo businzi harimo bwa maraya obwe ebyo nebikurebeka ebiri koreka obumanyiso bwo munda obutari kurebeka omuntu wabona member parliament wa chenjojo wa rukunjiri wa kanungu wambara state house otari kwikizana na speaker wa district otari kwikizana na mayor otakareba hoga otaketa hoga bakazaraze ngo mustabe mugirishazi iwe no bano ndakucika no hana bakuterera karuru no tegeka no umuteza program abanyambarara mwerwaneho mutera karuru ko bwenge eshonge ndiyo nejereti akaruru nikaza kuva ko businje kujo ebi kugenda mu misho the answer is no aindi kugambira ndya bondi ndi candidate konga ndya bondi umushango kundiho nibagweta attempted murder mukenda kufita umuntu wa man DPC ngajezaho
kwenda mbakanyemereza ne motoka nguti nayemerera ngo mbwene ubundi aremerire ngo nkabanye negendererwa cyo kuja kumwita ati nuko mushango gundu namwe ni mukimenye kubona batwara basi ijo umukaruka primaries emotoka bakajosa motoka za 9 bakagicumika umururo yasa yawo isinjiro ukareba yose urunombuza nogira kurugiriro uko kureba ngo nuda kugira garuko businje no my answer is no hawo kubona kugira ngo harumanyi so buri kurebwa oburi koreke nema ezitari kurebwa akamumanyizo ngobo obwa kosa pichi mushanjo pichi te kugamba pichi tere kutera karuru pichi emotoka te kugamba te kutera karuru emotoka no wano yese yachi nke motoka mazimagaro hanga ne tambura mu zeforini to kumwenda hati no yose motoka yi emotoka hati wareba wayo se motoka kandi mwayo se motoka ya murumuna wawe rero wagwa nkari nyobo to kunyukezamo because kare abakajya karuruka primaries bakabari ba sisters na brothers na ngonyonge jativa na abawuninga najati muri ko sarangwe jimbi habo kuba ora asigo katunge faraga no bano yenda ko uwasinga aje kwagira mugendo no kimanyecho bayanga baguma ndi bashumangana nibakoresa language zenganda nibakoresa language zo kwatakinga personality y'umuntu nibatakinga bakazi babantu nibarumba barumba hatko kurumba obreeding ekibakweta irreconcilable difference nakaruna kawamu nabakwebendera umuntu ari kubaza kwagira kandi ekindi akaruruka abandi ukosha ngo umuntu ari wakashatu bamurangira mu kubanza teona konka bari kutureba nibamanya ibyabire umuntu ayayobururu igana 38 bamuteraho bururu 10 abantu batera karuru mu rubiri batera umuntu yobururu 35 ngo ayino bururu rwenda bari ko bakureba na misho hato ko umuntu namwamureta mukamusiga amafuta ga shanti agina bedi impura kare hona bakamugura mbeno okumwaye twarize baja epyo mukaza byazire nebyakoze inenda koro yo mukazo inenda emyezi mwenda warema kushika kusa akasano ukakasigomuka kwa maro kazaro tumushigishire nkomba tumushigishira akajira koburo nibakiye ni promo timari gwenda akasupu kenkoko mukoka sigaye koko sigaye hatunyo ni ebyo mukaza digazire naba yabikoza inenda omuteza program nabari kutureba nakushoborira television ngo atakijira ngo umuntu nabasa kuba ryo NRM kunka ry'umukozi nuna barebiriho nakwe cyo kureberaho cha tusibe mayiko okuyagerezeho engudu zitu bakastera koranse tenachikwa guyabata romwe kandi ayindire nawe nimpamanya no kujanga mani gitwe kushana nato ko musha wa shema aho muri mubusinji nabaze babaferi konkani mangu takayikiriye akwaye kuri emusikire nimpamanya nato byana ebyabe nangurura nimbimanya nabisigaho so nabwecho abyo tigana kugaho nabwecho umutebeka program imwe abari kutureba television turenzo mu akaruru ko khindure mbere yori mu embera ko raborije tingwende mbere hinduke ebembi ejonjiri nanya mwashanga ngo embere y'imuri muniza kukihindura bembi mutakamba line yanje ningira ngo abatina ambulance mutunga ambulance eco ni kibi abatine ngudu mutunge ngudu nunje abatine mizi mutunga mizi konga washanga ngo ninza kugira ngo abina mizi tugabiyeho omuntu okushashore mishoro mingi nitwenda ngo tumucendereza mishoro ebe mice habo kubanza tuzakushara bakweta okuraninga government expenditures nizo kuzicendeza mu munga namwe no ndebere nibagira muri bende kongezo umushara ba kansarazi na ba LCs yenda kubagamba na television ngwe cyo byuti kukihagira
omuntu wena oyesimbire orukuraba no mukaruru tosheme kuba no motivated by a salary no kwetwa. It is like being a teacher. It is like no nko buhereza wano na notero omwebembezo bya artificial oba lesoro mbahasa bakamureta bakambahereza ni kibane kimanisa ngu omwebembezo ogwe tarimu orweto tarimu tayesirwe tibuhereza waro muntu najati munyonjero mushara ico turonza kugushara ndiyo niza kushara. I want to reduce na parliament na nakugambira ngo takizire na nabagambira my first bill in parliament ninza kubanza nashara umushara wa MPs rero twatuye bakakahuje kufito muntu ngondo bururu okubambure bishani okushanga no tugire sente ngwambure bishani cyo basa kushara umushara oye simbere naye nyine moto kitano okuyanagira manje kuyanagira munyowe ndije namazima nyine moto kezi nyine moto kitano hatu kundabe nyine moto kundabe nyine moto kitano reka mubuze manje kundabe nyine moto kitano abati isheme kuzo parliament inkashaba miliyoni bishatu zo gure moto kendijo abantu bacamba batinda byurenze abantu batagata batinda byurenze abantu banyamutwe batinda byurenze abantu bakoba batinda byurenze icyenda ngo tugire ubwebembezi bo kwereza abantu abakuru information nakiko kandi information umutekano sa program twikizane none nyanga ngo taga ahabwe nsunga turebere none bati nyona abaturikize n'abantu batureba bona mbashimanya agumushire byamunagamba bright byamunagamba wajya mu nabarga tamunagamba ngo azon parliament ngo nakusara umushara wowe nyine wakwanara bo behind corridors no basanga umunkubo za parliament mbagira ngo tongeze umushara ba times nge bayito there is atagire yakubira ngo MP aro nakugira ngo bakucendeze umushara gwe kikamuganiwe bayido wabanta bo muno biya binamagezi tina nguko ndabagamba nubanyunka tiyo bakora bamara ko ari ngo yesi imbere wari yo tokagushara aba ni umuntu yihebusuba wargaha bareke kuba abanyambara stesause umushiza yarga no wenyini ararga kajya twunganya kungore mu constituency yanjye mu nyongero tuta abo kubacamba yabahare ni nuwo wenyini amunagamba turike kutugamba amazima akabuzo kamwe kugumezemo iwe no rangu cicire katuje munango tinagushara but in your opinion no rangu cicire member parliament kujya miliyoni 50 umushomesa akaguma miliyoni emitwaro shaje cicire nkaye nare mu government this is what we are discussing cicire umushome drive uri kuvuga motoka ya double cabin the same make the same year umuri KCC na miliyoni mushaje n'icweka uri kuvuga district ya person wambarara narya emitwara 25 bone bakora government yemwe bone ba driver bone bine permit cicire nabani kugira ngo twine kustama nka government tukagaruka kiganiro tukakoresha bakweta salary reconciliation program dero salary review commission tukagaruka mishara doctor itoto abantu shoma mukama wanje muteza program omuntu kyabajya ngo numusayansa kuyabara bo twinama konkati nanyo musayansa nashanga hina istami ndebo yayinama akuba abasayansa doctor nage miliyoni 2 n'icweka no kimanya umuteza program ngo ba doctor bamwe tibagatunje n'imirimo mu government no bona doctor je tinyine murumo doctor mubugana akuja tinyine murumo ari doctor atinyine mirimo ati ninkoro wanaka bambe mitwara 3 ati nkoro wanaka bambe mitwara 3 atushanga ninkoro mitwara nkama ngero shanga doctor dera fetine ni ugambera yikirizana nanyi ngwe kintu cyo kutebekanisa imishara y'abakozi including ba members ba parliament cicire kimwe bashemerera kwesiga utaka mu information nanye okay obanza yo batinza yo obanza yo nikamira nanyenda ugunaza kugaruka konka gumize muna wa submission turya kintu cyakaru ndakagira cyaba nyowe ningo ati niye nigamba iwakira kawe ndaheza mu konka niye ndasigara cyo makantu we narangweje mishara n'abakozi bitukora batakumanya bena submission yawe sheme kukigaruka thank you so much konkoga tushemere na don't reduce it to me ni masono mutazayo konka cyo cicire cicamanya ndika kushobora cicire kushanga ngu
ngo tuyine umuntu mu miliyoni akine to naza urebe manyana urebe umuntu utayiru mutayiru nyibamba tayiru can I speak I need to be protected ninyenda ojo ite Bright tuzagaruka ninyenda ite mwine mpaka mwine rwamira amaja mwitativa tukore live debate namwe na TV West I want to put your notes mutwetere debate ariko kumana asinitire mi yayikeji ngo nani ngamba I have not talked about you ngo mano nitere reka Zefuri time leo campaign from 7 I want him to withdraw. I have withdrawn in harmony. In harmony. Apologies, I have withdrawn. With harmony. I am a go-getter. Ako kuba abashamurire hamwe. Ejo naciye. Okondeberire. Ko karika kuma no tamisi ne byo no kwateja mutano wa Rwanda mbano birika. Wabare kutikamba kandi kakwine. Kandi katwara gato kashobora no. Akashari nabi. I have withdrawn. Kanisa program twicizane kandi we bari munonga Bright kugamba ebo wagamba na nico kugira ngo wacenye uti no muyaya kubavu never nachi hayo don't repeat it I can sent me here I represent my party and it is my role as from the director of mobilization the NRM secretariat it is my role to campaign mobilize for my flag bearers and who honorable mwini mpaka is part tukoza kasinga karuru umurangeji ukabino ushobore jya kuzire byawe yufu wanda kugamba kumugambira tushobore bya kozire nabanyingamba atumutega sa program tushobore bya kozire wanda if you have come to campaign Bright reka Zefuri mwine rwamera mwine rwamera mangata kuja ke campaign wala ese ni unuzagaruka campaign ngire Museveni we arena na mugamba nabwambira wa campaign ngire Museveni we arena na mugamba Zefuri Bright reka you cannot refuse let him come here and defend himself tuza kumureta naje defending ngo gambe byawe bine jya movement abandi bona ko wagamburiya now you wonder if these people take power where shall we they have impunity the arrogance the hooliganism it increases day by day minute by minute I think my wa yaranzukuka numuni ingamba hamuna I am here to protect I am here to mobilize to campaign and analyze the situations because nyoni umudarugamba amazima nasha ekintu cyaba cyugwire I call a spade and a spoon kinkugira ndoruguto rwana kandi rubi ndorugo rwana kandi rubi amashinyaza gayayigo me that is me and actually and if you have seen me before this is me nanongo nakimanya nakugira nti umuntu ganire ekindi cyituruganira tiko dagarugume nunta tahiriza kugira ngo umushati ngeda muri gamba amazima kirya ground undi kanisa program nebyagamba namazima ebimwe kandi nkizana nko umugambi yagambe byagamba abaturikiza n'abarumba toreba barumba cyenchora because nkana kigambere abantu abiturugambira millions of people barumba toreba ndabatsinga amagezi mbatsinga kushenga itunza kuza tugambe they evaluate and bacyenchire ibintu bibakora ki nano na nkano no umuhuriza no murebi mamweta Enoch Timuzigo from Zimbabwe from Zimbabwe manaka ku yamunazi nchira message nangambira mazima whatever we are submitting na nebishu ya munaga this is hoax and I don't know think my no yakwana bi yaru and this is what we have been telling his presidential candidate bihurura nazari agambe ibintu byata kumanya nitoto akureta kujango bihurura iri and clarify mundikansa program. There is no way you would implement all these systems, all these projects and initiatives. You would implement them. Otine numbers kumarum parliament. Parliament no gamba jangu the yes is have it. The eyes have it. Nuza kugariye nambe mwana yo mwine usangi muri abantu babera bashatu. Amazima garinga ababa these the new candidates abasimbira mu constituencies. Abaye besimbira abahiriye forms zabaye besimbire ba nominated they were 290 something eyingambe jesha bambaza bero 200 members of parliament tuitaga betano and something you know them hatko kuba mu parliament kandi ubona waza kureba abarizi kubara abamabininka chance abari akateruzo hari abarizi kora abantu bararenge 10 uza kubona bare barizatse zukwiza
hati aba bantu bajangu they will take over, they will take up this, they will implement this. How will you implement when you are not working with the government, with the ruling government? Hati jisa NRM is in the power. Ejisha NRM party yaga yashtamana na top leadership ya party yashara mwechi na nechi but they come parliament. That's what I always tell him. Nanabanda ba opposition, come back, come to us, let us sit on the table, on the round table, bring your manifesto, we dialogue through it, or the table you go to test abantu, if you could have basaganya abantu to be given an evitu to onjere to integrating a manifesto. We implement them and we serve the kunkati jisa wada kaya kuba kumparament na bukwimerames. Yes, we have seen it before. Ichiwale bechabe successful ngo ba voting bamba voting bile na nanka ngo wa ningo wa opposition wa NRM ya herezo mkono wa opposition ya secondingano. Very few, even none. So hata bako ebya muna agamba yati baba tichirize ngundu basa kushitama hamwe tukore hamwe nka team twereza abanya Uganda biyo selfishness yabo na nukusanga mba hoodwinking abanya Uganda baba takachiro. It is nothing. They will not give, there are no fruits in whatever you submitting. Bichirize in the first place twamara kuzumu house bamara kuzumu parliament yashitama bataka kupassinga bills bakumuba activities yabo. They come and they sit on between iPod. Let them join the iPod nguko bashabire bashitame ba activities yabo babyembedding mu manifesto ya NRM twataganize hamwe twereza abanya Uganda gumazuma kandi abanya Uganda nje bakwenda kunga kutwikayo ababa uyo matora direction yeyi nanachigambe aba the numbers they have few, very few numbers. And no basangalia been expectations how to take on ninga sokuza kusinga karuru izo ndebere mbaye sightinga mbagiranga abaserikale ndo bace itwente basinge namba. You see whatever they are inciting they are doing very immaterial. Nyura kubininjira okutwazire peaceful campaigns okutwaza kuronda ba leaders bitu na nabarumba tureba okubarumba decidinga mbareba mazima every day they see new things, new truth. Mbarebe bintu nibagamba bacenchura mbarebera hungu really whatever is being done, whatever is being said, still the NRM candidates headed by the NRM presidential candidate nibagamba mazima kandi bo bina abanya Uganda amatamu. So when they are empowered with their votes and their mandate, nyoni ndeba oku delivering services it is going to Zefle made back point ejo abokuba tukareba primaries ejekirye njemwe okurwanagana numwe kwarijire ati turi umuntu buza kandi abinji bakayanga kwiciriza kuko kuwagamba haja mu kwibaka ruru bazo tribunal haja mu kwiciriza ntabaso kutaretwa kavuyo mu opposition ninganka nupo nebindi konko shange harehe simbira umuntu ubasinjira mu primaries yagaraka yijanga independent tugire ngo akarura ko nkijagunuza mukarya ko businje konka twakirebere nyuma one umtegaza program one gito haba opposition in undoleta one I totally agree inantu ibintu bitaragenzereje kwa nyunkanye n'abanyabuzare banje mu karuru nganyire byagenze urumisho konka ubiro bunyine nshaka kugamba ni kigamba in a comedy way kan ngumazuma ndusaga in a mass party. You expect violence, you expect of teachers, you expect it has not only happened in Uganda, everywhere in a mass party, a party like NRM. Nyoni bani kingwani nterana tochi ninga mama zimani bitubikabaram because we muna ira kurwana rashi umugati we muna ira ngwa irukafu n'umugati. That is open and obvious. I agree really. Konka, is there a reconciliation table where we harmonize the situations to hure side yogu? That's why the party ikatego tribunal yoka huro tribunal yaba when waza kureba kutwarondere ba flag bearers and you compare with how they choose the flag bearers mumbuzi
akesimba noha bakuza kumuha furaga akaruru akakaterera ngayi bakuza kumuha furaga akagendera merit meriti akatayo sente ba mafuraga akatayo sente ba mafuraga isi tukuma tugambe ibintu biri evidence numuni ko exactly let me clear you will have to your time these are the people abokustama neza umunuko umutata kuzana nyanza atakuzana na rubongoya atakuzana bobowayi atakuzana na senyonyi na nori aronzo mamweta ngusefu John Mary umwe commissioner wabo wa Central niwe chairperson wa Electoral Commission it is the only party aije chairperson wa Electoral Commission yabo ari kwesimba it is the only party aije secretary general wa party ari kwesimba the only party director of mobilization ari kwesimba ngo bamwe na flag tell me akaruru kabo bakuza kuselectinga flag beyarazi bakakaterera nkayi baka moderate baba chuzinjira nkayi hakuba recently we saw honorable Nyeko Derek nuyabe nabitera namukutu atabansa bimiraga magana ashatu bazinsabire za burra bani mafuraga bakajuma isi bakajuma nibanga iba candidates ababo amunaga you are touching in our party the irregularities zabiri mu party yitu omukaruru kitwa primaries why now tutagona ngamba byanyu okumukamu furaga because it is evident ngo cards zanyu kumukuzugaba you must be having cash abakazi mbasibamba biyegambira yabakohereza furaga ngunyoba nkozi isemi rundeje neji mbabiyegambira tukugira ngo twabafose ngo babitugambire they are telling the truth bakasaraz wazu mu Buganda abindi bona bagarikireyo bagariko mwe narem because bakashanga mu irregularities nyingi omukugaba pate flags zabo tinga basa kuteta na primaries it is a round table mbazaya uyoma kwa tifu chenyama afune chipa ya bia stamaharia but deciding mbaraste bright na nkoku gwa chibikindi gundi secretary general wa pate mwendo kama mafaraga nuwe custodian chief custodian wa pate secretary general ayisimbiro muri Kampala Central honorable David Russe na kale usirobongoi omwana witu wakakoba neiba witu na bright na manya ukabasa kumwima kadi kandi ubone secretary general ukabasa kumwima kadi Nyanza manje ni ngaba ine na banywano banyabimire faraga kanya twati did you expect really director wa mobilization umpate ayisimbe ngambiro mwenda remu director wa mobilization ole usindoka yana ayisimba secretary general wapate Rubongo ya ayesimbiri bamhakadi yo karebo alright tona rebo Richard Tadongo ayesimbiri because for us we respect our constitution bitu you orabu yo ryaho ukahurira ngo aro constitution yanu ine wajirebe kana yugo hours it's there on the constitution it is there ero no tego wajangu sorry we your search is not it is not matching your search yo ngo ringi nanga constitution yanu poraje kora ngo ngwaje twereka wachisomera abantu batoreba he wins so omudeganza program twichirizane ngiyone bari mu bagamba baryabo they are selfish in a way nguba lyako barumba ndageni zabo from the other side they don't have any direction for this country they are there to doing Uganda and they benefit indirectly because they are paid and they are facilitated special ko yatunjire flag namazima kachaka sente kasi agamba bamuteri yakaruru umunake jumu kanyonga mbara bantaba obururu mwine mpaka yahiriyo mbarasti south echo kubanza ukundi kumanya tikuteka ngo ryarevu iyabanta mbeni kamba karuru bakakutera karuru kanga ubungayi primary bakuza kwa faraga teka tengo ryarevu iba kugura bia ninga soda ngo jati vanu kutera umuntu akadingide nico icyo ninjango ngo warurengera namba 2 abanyankore bajira n'ikintu cyihano umunyabwenge kufanko mushema umbanta mbeni manya bashomire nimbareba ni urumu shaka nabona ariko arikanike gari umucujungu ndi kubamwe umushwahili ndi kureba no chimanya ngo kashoma degree ogini hati abwa kino discussinga nk'umuntu wa mazire P6 kandi ne degree first of all no chimanya abataramba tuyebo mama tukirizana nana gambo tukaba mazima bombere tukaba mazima tugire wajya nkagura faraga abakuteriyo buru bakwa echo n'ikindi datone kanaguri ntubata kwikiriza ngo
ngo omuringo ntubaza kukirizingana no wikana guri isi nyoro ngishobora wikana guri omuringo twakozese kutunga fraga nizgo wikana guri ngo muri kutakozese kutunga fraga tora gwetegereze konga ni umurimo n'umurimo gwawe nkiyo umuntu ire degree okushobora uri umuntu utaragwetegereze ngo guryo mu constitution yihanga umuringo kwito kutuyinde kutakolisi okutora na flag bearers it is constitutional number 2 yasaba information frago katayese I did not pay, that's what I'm saying. Nichinshasha ngo umuntu ko kugambishira tuti no bujurizi kana kachita a member of parliament city number 2 honorable Derek Nyeko akugama ngo akamiyone bisha now nyongwe amwe Derek Nyeko iwaje ngo Bright muhumuza ngo kagura fraga kansate number kwa primaries ubwisingi manya nyoko kinani interera mutochi waza yo okambuza namba y'imotoka yahire ninjimanyi the number of cycle nimba man the number gonguka don't involve dokayo Bright ukashashura kandi yontara shashura wende number 2 naba NRM bakamba shashura naba NRM bakamba bashashura naba kashashura konganyo we naba kashashura sente babatomo kachenchu konganyo we no we tinashashura allow me to clear these things now hati mutesa program secretary general witu kwesimba director of organization kwesimba in his opinion nari ngukikiri bambe kigwira twokwe konga bona agira ngo sodoka guta murumuro wa Museveni kwesimba tikine shunga mwara wa Museveni bambe mwara wa sari musari kwesimba kibuga tikine shunga kangwaje kwesimba tikine shunga shatisi kwesimba tikine shunga nabandi aba first family kwesimba tikine shunga konga bona agira ngwitwe abarayisimere kibashagira shunga umutezo program no batakugira responsibilities nyinjo mu kibina ito twine abebembezi bine bushoborozi bine okubasa umuntu nabaza kuba member of parliament kandi ari secretary general kandi tuwo kubanza amama Mbabazi akaba secretary general w'ikibina cha movement kandi akaba member of parliament ari na minister and administration so it is also possible ngo umuntu nabaza kuba ari minister ari member of parliament ari chairman wa NRM nwadegereza so Jim Wezi ni minister ni chairman wa NRM kandi ni MP so umuntu yaba ari multi-factor harimo abantu adnora kandi ine diguri nyuna nayo utagini ko ndora ninga bana batu baza na kibango umuntu nabaza kuri imirimo minji no baza kuba odgomusho no baza kuba no shoma kandi bad boy it is possible kandi imirimo yono gikore ko kamwana ejentekateka ekabe ne gambo umuntu wero tashomira na kongo mutesa program account kate umnor gap nupu ebyere kugamba kuri arebe harebe bishuko iwe utagihagira ndio ninye mu muda Bright kuba kugira ngo rutindo rwa gatete turukoziri yukozo gashanga rukoziri kutura kugira ngo karugangama urutindo turuyo yuwaye yo gashanga ruriyo utakakamba kunda kugira nto mu Uganda kitwine minimum wage bill umukozi tari kumageza gukora kandi gashanga nimbia don't vote me na kujya ndabacamba tibine mizi konki ori wa chamba rono ndebo kashango gini hasha kwa shino ndero rakarundi kugambe bisho hati nayo ntorutindo gwaka orugudo gwaka tukuru nemucucu nebyina tirukurabwa konki okazo kashangera chorus utakakamba nyonka bana kugambire ngoje kugira ngo rwa wanupu echo kugira ngo rwa opposition tujya ngo wagambe bigwire ngo nikwikiriza nanyi iwiwe cyencura orebe miliyoni kugambara imwe bakitagata orengo namazima mukamushemeye kutunga turayisako abandi bakutunga randi kuruza yambyureze bukora ashanga mwine randi kuruza ndi kubera don't vote me ogoje nagamba ngo byanye n'ibishubo mu bicondoze kumunashanga y'ibishubo otantera because government ni kwendera government ino muntu okweta auditor general numbers wa government uri aba government yabo ekastama yagira ngo nibenda omuntu wo kubarira government akabaririra yagira ngo buri mwaka nibiba trillion 11 korazo mu kitabo ukashanga nanimbiya ukashanga nibiba trillion 1 nyona azeti 11 don't vote me awa toshibe kutera umwe bembezo bushuko
every financial year abantu biba trillion 11 na ajeje kachigamba hata nani ngamba corruption hato kandi so ninyenda kubamanyisa ngunyo Bright Muhumuza nyesimbire kandi mukwesimba kwanje nkabanza nakora research abantu abindi kuza kwebembera ebizibu byanyu niyo nibarira edachika yawe ninzaga tinza mu bigamba naza edachika emwe yo concluding no kujempandika waje ninza kujukareka Josephine no edachika dukusibanya na emwe ndashweka twaiza kusiburi yako ko bari munongo ubuherezo bwagamba namazima tuburi yombya bo bari munongo mtekansa program and I told you I call a spoon namazima ubuhereza n'ugendo misho kandi wikayo konka kugambira buri kimwe cyona koko boyinenzu yamategura amazima ganga tukwasa kubo yanzu inamategura kabura mitegura rumwe yafa ningatse byateganso yabasa kurikinga services niziplaningwa implementation nebaho kunkanye nabandi kugenda bakazitego umuhanda ebimwe bikabara kwikayo and that is the role, that's why the NRM government institutinga bodies stars mwana zimwe kurenguza achondoza zatayo kuchondoza ncho kurebera the NRM government niyo kwasa kwa accountability nke yamunasho makugira ngo auditor general akahereza statement age akareport age ni yamuna quoting which wasn't available before it catch taru but in the NRM government we have the auditor general ni which na abamburuza umuko ati gisati ya kapati yawe munegenda gumiza muri submission nyewe nabuze ikibuzo ya chavo idinga yengu takabasa kukigarakamo umutekano wa program waza kureba ibintu bigendo misho akarentere ukareba nakaruka mu kagenda campaign zo kuzumu zigenda it is clear and evidently enough ngo NRM candidates which I want to use as flag bearers abitu are trust injire tukahereze bekwatso wadi hinabanda abaenda kuhakanisa umuntu aze kuyagenzire noreba ngo niye yine umuramwa eri kubasa kutwara Uganda umisho kandi narisaba abanya-Uganda barumba tureba continue entrusting the NRM government kuri mu yapde evangel services finally abarumba tureba nimbendeza Christmas eyihorere eyobusinge eyoganyirwamo kandi eyamashemerwa abakwatwe enjoyinga NRM government nanubusinge echo kubanza kumurashange ebenaningamba ari bicu bacona mutamba karuru tinkwikiza n'umuntu kuterera umuntu nyinga bamazima nyo washanga ngo ebindi kugamba nebishuba don't vote me abwakino oterera karuru kandi uza kugamba ebishuba number 2 abantu abatwene bonterera movement mwebuzi kumutwani mugerera mugobere muci nimbendeza Christmas nunji eyo businje eyihorere konka mu mpaka ruru kanyu abantu bambara se sausi Nyamitanga Nyakayojo nakakoba nimbaza kubajwekera iraka ryanyu rigaruka amapu mbara yitu etunguke umwebare munonga kuturikiza aito ashoje mutusasire nizo tuyabantu ni yes ni cyenda ngo waza kusoma Christmas cyenda waza kusoma Christmas ugendo yezire utire kibi no muntu ebito antugamba television aito abashishira mutusasire webare munongo mwame Bright ubwire bwa twata twabasagumizamo akonkantu basimu program nanyine mu Bright Muhumuza isimbira habwa MP Mbara City House amwe na Zefrine Muhanje sini ya mobilizer kurwo secretariat kandi omumbebembiro kurunda President Museveni akananye mushuganisa yasa tugusayiriza twatoche mpango munonga mu campaign zo kuzura munsi jeda kandi udushize tukusibura twendeze Christmas enunji na mwako museveni Teka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ningabo abarukurra TV West nehinda. Nehinda